Expert in dental care. Karibu. Mwasomia wanchumulire ya Getembe TV, karibu sana tiaragire chinsta isano nebere ase orogongo rwa Afrika ya mocha na ndi nacho chinga kiche gusanga amaya anamuna senseme iga yekionga erinde tsinyare ukomanya ali akorekanire ase chinsemo aho kubwa muno me orogongo rwa gusi naboigo ense yeito ya Kenya iri tariane Matilda Oboigo sangana into chinsemo chiri cha Facebook na boigo YouTube matseyemo ase ikionga korase bimanyerero nere Veni Nyaboke nane kirongo chaka kura ase county ya Nyamira nikubono umo MCA omukoro we wadi ya Mawawa imeye bunge ya North Mugirango ase rieta Fred Nyachae Omayo ono anyare ko na esegeto gochase abasae banyare kwelikia buna abaki chikura ayega nigo abocha litukerimo orioka ekirobono ekyombekeri kya IEBC itenere tobochori nechimbebe bono kegendete kwana na amaigere ogochase bali abarabe bakubwatia abantu chikura gose kubalikia buna baki chikura amaigere ayega nigagenderete ase chinsemo wetania 50 cha Huduma Center ase chi county chonsi ime yensi ya Kenya chingaki abasaba tabane nega kiri abasa kiara ntu abari chikura mafura manje nega kiabasa nere tukoro na tensis enere bikubata gete kwe rwaso bonge rinde na broba choro na yobo ibara anyare kwe tokari ngambo babe gituma ya sike abo mo president abo mo chunda abo mo governor abo mo MCA abo gumandre abo senate masae be rumono sana kiara sro ni ya kana niko kadi na niko kadi barabara bongo batayi na kwe kadi na sikwe na kadi na wakatai kutokaisha kila kadi na vijana pia nawaambia wakue na kadi. Hii legislation inaingia, naomba hata wale vijana wa university, wale wa college, wale wa nje. Ile legislation nzuri ni kurudi manyumbani, mahali pa wanapigia makura, where they will be voting, warudi huko ndio waweze kuchukua kadi, ndio waweze kupiga kura. Kwa sababu sasa baitu, baba so, acha so bonge, beru so bonge, ndinde ba kiare ono ile kura na resira, asubura yo tukwato. na umusayo yomo we miaka 23 asirita Gideon Akama nigo agenderete kurwanira obugima bwaye asenye gitari nene ya Nyamira magega yere gutigirwa chingo machimbe n'abantu abo amanyite buya mono kolengana na Gideon nigo abwate chingo mase omutoye omunoye ase amaino na boigo asichinse mocha chansoni nigo ekagere buna nigo akurwaniwa asengencho ya mangana usukungusana na igoro yendemero musawo yo utabwatia baiboli nigo atebire kusanyale kwerera ali amubwatiranete litukeria nyarete gusagana kolende nigo bono amate yaye yanyale gusaba obwene bwabo erinde serikali enyara gusona ne asengane yo nere konyora ogusirwa to Gideon nyandaga kam nkansirate alengi nyumba chire sasta twara osirira ngonyokori tomura babiri bagacha bakase ngonyokori ranchi abantu yenga soka ngotora ko kasoka shiko anga yana akabate umusibero umuroyi Dickson akam akabwata bakasoka nyita bakansiba bakanyiro chiroche ryoka kande nganda rorense elio mweli pansi bete jingali pale batatu abegi Dickson akama na kaka abangiro jo akabwata abegi akambwata kugoroko akabaka na kaka akambwata konoko anga no yokoro kumakaya kenungo so abwata abandenga yanda roko rense elio mwali kaimo kigoro rianga ke to siga iga abegi akambwata magoronsa akamita kambwata nda kangaki kinungu sikendo kugoro ngakura ande gaboniga motu ko ngati ejinsa mochana Johnson ko ngati ngoyo nyako ya maino aru etindiko nyaro takuna kendo oko ndiko nyaro gotachi
Tutakuwa na serikali kanga wanyara kimbo na chungwa tunaomba hivyo libara shughulikia nyita hivyo libara sirit siya kibutaka atalengo menya tasewa umwana nareta nyagitari gakuruku Gideon akama ari umuiwone mama mwaboga siritaka mutika bono nincha irite mune kadeni yae so eba ngakerete simi Friday Nairobi menyete bagantei yanko yayo kuruku mukayo chiro muitire roche mato mutigire nsabo ntumaitie kyako mubuni umwana umisegeto motu because twakorete CT scan twakore x-ray kyokogoro na private parts nchiumiete bado ni scan twakorete uko umisegete atakira arwarigo iyo takire theater ni chibese chinyinge because cash togotumia ntubatisha just sintete no mwana yarwarigo nando uri umuitete abo atu aerese because ntuko ikaboneka ntura manyenki bare kobona oyo umuitete gare mu murominto yore yanko yaye amo mabo mwana uri no mwise ko minto borongo osirete agatutigera abana bari mwana uri atige tukaromoke 7 years. My name is Erastus Ndemo. I'm a DIC here at Nyamira County Referral and Teaching Hospital. So about the patient Gideon Akama, he's 23 years of age, a patient who was assaulted by persons well known to him. And unfortunately the patient sustained testicular rupture and the patient is due for surgery being seen by the consultant. And currently the patient is stable, doing well and is under due medication. Attempted murder. Nande manya satano ya mugasho. Alibago goito mwana uyu. Igo muntu tabate kerengere lieke. Igo ntubono twarire buno obisi. None chinyumba cyobura licyonse twarangere nk'abantu abonzi amangana acyarigererigwe. Egere abwanu yanyoro boyene buwa. Nande nonye tari umwana uyu gweka n'abandi abange bari bono babisete bagwitwa. Twabarangeri baki cyobisi erinde baherese tubakonye tubaherese ngibabone tokokora. Nonye nabagwakiri go toko barigeria erinde bakonye abana barobanya bene bwabo. Kyaro umwana uyu umi. Mwana unabara jabe taikora. Ekina kitu arigerenze uga report yo munyagitari tuganyete atori komerere ngani ngikere egere tobeke chache shimuntu yagende. Utigana nayo ekero mwaziri mukuru na inde oromokonyi ase kiama kirigia Jubilee muske Dr. Fred Matiang'i agenderete waka siasa yaye nigubono anyarire ko mochia chi wizara au buna bono wizara eri yobocheno yobwate emirobiri etariko bakego konya ose egokonya bakenya ase ensemo enke nabo igo nekero atebiri buna nonyena ase chiskuru aboroki wabange usabana abange ime ense ya Kenya tiburi kogenda ase chiskuru ase ngencho yokolemerwa nabo igo nigo agendere gusingirira buna ensemo yo kwamereria serikali nigo ere amo ekero elgetie koreta monchoririo ase uburai kubwa mono ase ekirogo kirie kenene kyuburai bwense asobochorio bonene fole bosio aiga ndigakoya kwana kurase county ya Nyeri. Yale mambo yalianzishwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yanaitwa Linda Mama inafanya kazi hapa Nyeri. Nyinyi munaona capitation watoto wanaenda shule hapa Nyeri. Kwa hivyo hapa Nyeri mimi nafikiria nyinyi kama sisi mpango wenu ni kwamba hawa wengine wangwana kazi imekuwa ngumu kwao, sasa waondoke polepole, sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi. Nionyeshe watu wa Nyeri. Nyinyi muko kama sisi wengine. Eti munasema namna gani? Eti namna gani? Harambee! Nyeri harambee! Basi mimi nimeridhika. Tayari nimetosheka kwa sababu nyinyi na sisi tuko timu moja, tunataka mabadiliko. Mnataka mabadiliko nyinyi? Hebu nionyeshe wale mnataka mabadiliko. Asante. Ya pili, sisi tukiwa katika chama cha Jubilee na tumeungana pamoja na wengine katika upinzani, nimekuja hapa kuwaomba ndugu zangu, sisi tunataka tufanye kazi pamoja na wale wenzetu katika upinzani na mapenzi na umoja na kuelewana. Kwa hivyo sisi hatuna shida na mtu, hatutoi matusi kwa mtu, sisi ni kazi tu tunataka kufanya.
Mukonyo bumurai wense muske Professor Kithure Kindiki nigubono anyarire komocha abarai bari barorekanire bagutumika abasai bobe yesiasa ase amatuka bwangoiga kawukwana kora ase kurase bunge ya Kikuyu ase kaunti ya Kiambu nigo umuske Kindiki anyarire gotebuna abasai meyensi ya Kenya na bakunyagara gosirwa ase chinjira kurendetaria aso tari gwetera ase okubabikirania siasa etari gokonya nechinga kecho nigatebire serikali yensi ya Kenya nigo ebwate mirobilemia uchase abasae asokuba chisemi naboigo emeremu. And I want to say without any fear of contradiction that the time for politicians who have seen young people not as a resource, but they have seen young people as goons, as hecklers, as bloggers, and as voting machines. The time is up for those kind of politicians. Nimesema ya kwamba muda wa wale watu ya siasa ambao wanaona vijana wetu kama watu ya kupigana vita, kama watu wa kuhongwa kufanya siasa ya makelele, kama watu wa kuenda kufanya blogging, na kama watu wa kuwapigia kura, wakati wa hao wanasiasa umepita. Going forward, ile mashindano itakuwa Kenya ni nani ako na maono tofauti na bora kuliko ule mwingine, who has a better plan for employment and job creation, sio maneno ya violence ama ukabila. Niseme nisiseme, niseme nisiseme, ni fire si fire, tuendelee tusiendelee, tuendelee tusiendelee. That is the difference. Na wale wanatisha watu wengine hapa wajue sisi sio watu wa kutishwa. Sisi we are very focused on what we need to do. Na mimi nataka niseme ya kwamba tukiongozwa na rais na hii timu yetu kina Kimani Ichung'wah na hii timu yetu unaona hapa Mama Simba, Kororia, Kadhoni wa Mushomba, kazi yetu sasa ni kutafuta jinsi ya kusaidiana na wananchi, kusaidia vijana, sio mambo ya kushindana na mambo ya vita na kutumia vijana kupiga makelele kwa mikutano. Niseme nisiseme, niseme nisiseme, vijana hoye, vijana hoye, vijana ni fire si fire, ni noma si noma. Kubotekana ni chisegi echo chabere chikoene kiwa obwangoiga ase chinse cha bwarabu nikobono bonchoreria na boigo obonia amaguta ye petroli wanyale kutwara omuchando nonye nime yense ya Kenya. Serikali ya Kenya nigobono yagwatokire gekuro egitindi kuchase abonia bali bono barorekanire kugacha goseko bisa amaguta ekiroboganyete rigori rinyare gukina. Waziri wa sekta iyo Muske Opiyo Wandayi nigo atebire amaguta nigo anyare gokea ase chiro nonye ense kebwate amaguta isaini ekyokeirire serikali bonerigete kumanya abonchoriria bali besonaniri asingane yo yokobisa amaguta. Notwithstanding the stable supply position that I've just highlighted, we note with concern, indeed grave concern, reports of product hoarding and speculative withholding of stocks by some oil marketing companies in anticipation of price movements. This conduct is commercially opportunistic, contrary to the public interest, and is in direct breach of licensing obligations. So all licensed oil marketing companies are strongly reminded of their legal obligation to maintain continuous supply and to release products at EPRA gazetted prices. Let me just emphasize that the oil marketing companies are well aware of the conditions that come with their licenses, and they must not engage in any unorthodox practices that would of course invite very serious sanctions. At the same time, I must also
discourage Kenyans not to engage in any mode of panic buying. It's unnecessary because, as I've said, there was enough stocks in the country. And the government of Kenya's primary responsibility is to ensure that we have got enough stocks now, tomorrow. Ase ogukura amateni ayo abeire kakwenekiwa ase sekta ya ikawa nikobono mwaziri bobonchoreria obokoboke na boigo mangana yebyombe moske Wycliffe Ambesa Oparanya anyalire gotebuna eserikali nigo erakane amadeni y'abalemi baria banyanyarite kwerikia ase byombe ao na kubwa mono bari serikali ya Kenya emanyete buna nigo baokora obolemi na boigo bonchoreria obwekawa nigo chinga kecho anyalire kugikeria igati ya barai bali banyare gwesonania ase okunereria abalemi bekemeri yekawa. Na sisi tumefanya uchunguzi chini wa huyu PS1 na tumeangalia ile madeni ya halali. Iko madeni bandia na iko ile madeni ya halali. Ile madeni ya ndani ambayo tumefanya audit ni bilioni 6.8 6.8 bilioni, na hiyo ndio madeni rais alisema wakati alikuwa anatafuta kula humu ndani. Alisema akifika kule kama rais ataamua hiyo madeni ifutuliwe mbali, na hiyo tayari saa hii kama vile deputy governor ameongea hapa, tayari hiyo tumepata bilioni 2 katika wizara na tumeanza kulipa hayo madeni. Lakini ile ya bandia hiyo wakurugenzi ambao walihusika wenyewe watafanya nini? Tumesema kama serikali KPCU ni shirika la serikali, kwa sababu kununua mili kubwa zaidi ya milioni 200. Tunataka hayo mambo ya wakulima kununua mili watoke hapo. KPCU bia mono kigimana boigo gendera kuligereria Getembe TV kubwa mono umurobere o vibes on vibes yorasoe ase embeo ereteria ne Matilda Obaiwa tumira nande ase ikionga chinsa 10 cia rero marago bakorene kukunyore kurase bimanyiro nere veni nyaboke gendera utwara ubuligereria obia.